Prijavio sam se za Monikovu firmu ovdje u Aleksincu. Ne bih dalje išao na fakultet. Planiram da upisujem fakultet u inostranstvu najvjerojatnije. Tu ćemo da živimo. Planiram da posle srednje škole upišem fakultet. Najvjerojatnije jedan od 3 smerova, management, bioinformatika ili nauka kompjutera, to je computer science. I planiram da upišem pravni fakultet u Nišu državu. Posle srednje škole planiram da upišem višu vaspitačku školu u Aleksincu. Nakon završetka srednje škole ne planiram da upisujem fakultet zbog određenih razloga, planiram da krenem da radim najvjerojatnije u Nišu. Planiram posle srednje da probam da idem u Kamenicu za policiju. Voljela bih da stanem ovdje u Aleksinac. Idem u inostranstvo, naravno, Rusija, Nižni Novgorod, Univerzitet Lobačevski, smer ekonomija. Iskreno, trenutno ne znam da ću da se vraćam možda u Aleksinac nekad, ali u suštini rado bi se vratio i s neke strane mi je krivo što idem, s neke nije. Planiram da upišem privatnu kriminalistiku u Nišu, da završim to, traje 4 godine i još 1 godina masters koju također planiram da završim, a nakon toga se otvaraju nove mogućnosti jer fakultet je povezan i sa inostranim zemljama, pa ako bude se ukazala prilika, ja ću da tražim posao negdje u inostranstvu.